siyahamba isifundiswa ayikho iplan engingayenza nidume kabi kodwa ke vele sesiyalibona iqhinga lenu ukuthi lapha ku-national why kulo kuthiwa iy'namba ziphezulu ezi-ANC zihamba phezulu national final report i-ANC gijima ku-43%, i-DA gijima ku-20% MK we-13%. Amanga lawo, amanga njalo ihlaza. Ngiyayazi, ngiyayibona lento yenu vele nina nifuna ukuhlelo lapha ni-manipulate i-system ni-manipulate-ile nifuna ukusala nihleli ku-national. Ziphi lezo y'namba ziphi ngoba khulunywa reality, i-reality kuyasecurate emagrupini abantu bayasendelana ukuthi thina senze kanje, thina senze kanje, thina senze kanje. Kanti ikuphi lapho ukukhombisa ukuthi i-ANC ngempela uwinile khona ambone wina ngoba yonke into ushaye pho yini le nenza niyohlala ku 717,000 musani njalo ubuqili lo benibenzayo nini manini ngakhohlwa njalo from ngomsombuluko madoda indoda yathi igada ayitholela amagadi wayo phaketheni lakho ikhiye niyibuyisele noma ningasali noma ningakhiya nje nihambe nazo fine sizofaka imishudo emisha thina sesizovula ngama-fingerprints sizoyifakela uhambe uyowenza nomsebenzi kini ukuthi uyabuya uyovula isiphaza emakhaya noma yini ngoba yonithatha isikhathi ukuthi nimukele bese ukuthi umtolo aboduma bafota into engizoyisho alwehlile ungahlanga azi noma ngithi happy birthday noma ngithini khona ku yona emukeleki lento anike nazizaphela lapha ku-60 nizama kwathi nithi niyavakasha hayi lutho lutho abantu impela kanti abantu ziyakhala inyembezi bese nibathembisa imisebenzi nibafuna imali zokuthi ni-campaign vele nizowina nithi nizowina niqamba amanga. National kufanele ku-investigate i-audit ayenziwe national lezi iy'namba ey'nkulu kangaka eseyiqhamuka nizithathephi ngoba nilokhu niluzile nizithathephi umbuzo lo kodwa-ke ngasho kehlezi inyanga noma politiki ngasho athi ngiyoshisa mina nisadlala nibona ngathi yadlala.